nona pakai Sanip. Kalau siang malam Bang Sanip, kata Dede saya tangis. Ya sana gunung kemari gunung, ya kalau tengah kotompel kembang melati, ya duduk bingung bagi bingung, ya duduklah bingung maksudnya, aduh sayang bagi bingung. Duduklah bingung nona, ya duduk bingung berdiri bingung, ya mikirin ada kosong di jantung hati. Ya duduk bingung kacang, berdiri-diri bingung ngertendi. Ya kalau mikirin ada konten, Bos Anton bilang si jantung hati. Pukul gambang Dedi, suara piano. Kalau cabut rumput pacong sama tanahnya, sama si Ano. Kalau saya mau sebut Dedi, kata Kwacong lupa namanya. Apa? Pukul gambang yang 55, kalau bikin sasak kubil, kenapa batang pepaya?
yang lama-lama sayang. Kalau bikin rusak air kencing di hati saya. Ibarat burung di cabang kayu papincang. Kalau saya mau pikat papi uncong, dijemput kagak nih? Kalau saya mau pikat papi uncong, papi encan, kenapa keliwat tinggi?